ntibashake ko kuzana Imana mu bantu ahubwo bagashaka kugaragara. Niyo mpamvu mubona abantu baremereye, ubu abantu bose bararemereye. Umuntu wese akeneye ko bamukomera amashi, umuntu wese akeneye kuba runaka, umuntu wese kandi iyo bikeneye kuba runaka ntibiza biba, ahubwo ikiza gituma biba ni uguca bugufi wamenya kuko zikintu. Kwiriza uvuga ngo numara gukora umurimo w'Imana ngo ujye uvuga yuko ukoze w'imbura mu bantu. Abantu babanguse ariko pana babandi bibina. Abantu banyege, mwenga banyegera. No abantu babanguse mu nyege. Zamuri Imana cyubahiro. Asifiwe. Inama iruzuye tugiye kugarura Imana yacu hehe? Muri twebwe. Sanduku y'amasezerano. Ngo bamare bagiye kugira gute? Bagiye kuyizana. Tugende. Mbonye filime yabaye umunsi bavuze ngo baje kugarura Imana yabo muri bo. Ariko uko twocura Imana gutya gigitaramo cyo tuma ducura Imana tukayitaha. Yarambwiye ngo nujina kandi kujina ni ikintu gitoya cyane, ndetse n'abagabo benshi basuzuguye. Ndimuzi ko bisuzguye cyane. Kuvuga ngo ariko ngo Igisirimba nico kintu gisuzuguritse abantu kabareba cyagiye hasi n'ubu atazi ibanga Rikirimo. Ibanga Rikirimo ariko ubikora uhashimanike, wabwiriza ukabwiriza uheshimanike, wacuranga ukabwiriza wacuranga uheshimanike, waba muri korari uheshimanike ubahiro. Nico kiza kiza n'Imana mu bantu. Wamara Imana ikaguhama. Mwahageze ingoma ya mbere timwazanye Bibiliya. Ndabona abagore hariya batazanye Bibiliya mu materaniro. Ngoma ya mbere igice cya 13 murongo wa 3. Agira usoma 13 murongo wa 3. Tujye kugarura isanduku y'Imana yacu muri twe. Tutayitayeho ku ngoma ya Sawuli. Kuko tutayitayeho ku ngoma ya Sawuli. Amen. Amen. Tujye kugarura isanduku y'Imana yacu muri twe. Tujye kuyigarura kandi nitumara tuyigarure muri twe, kubera ko tutigeze tuyitaho ku ngoma ya Sawuli. Iyo ni inama yabaye, ni inama Dawudi yakoresheje. Nanje ndagira ngo dukore inama y'iminota 20. Tugiye gukora inama kandi inama tugiye gukora ni nk'iyi Dawudi yakoresheje. Ni inama yo kugarura Imana yacu muri twe. Tugiye gukora inama. Dawudi yagaza akoresha ibitaramo bitandukanye, yagazagira umunsi umwe bakaja kubyina gusa bakama bahimbaza, yarangiza undi munsi agakora indi nama, agakora ikindi gitaramo cyo guca imanza. Undi munsi agakora igitaramo cyo gutamba ibitambo. Undi munsi agakora inama cyangwa se agakora igitaramo cyo kugenzura igihugu ariko mu buryo bwo mu mwuka. Ubundi agakora igitaramo akoze inama, agakoresha inama abanyesiraheli akababwira ngo nimuze twige kuri iki kintu, ariko inama iyobowe n'umwuka. None aha dusomye iyi ni inama yarakoresheje abagabo b'abanyesiraheli, arababwira ngo muze dukore inama. Ngiye tugiye gukora inama mu minota mikeya gusa, hanyuma mbabwira iyo nama nsoza. Zamuri Imana cyubahiro. Amen. Amen. Abantu rero barashari ko baza kandi baraza ari benshi, kuko babivuze, abantu bagumye kubivuga.
ko bari buze nanje harabona giye nsansibiriza ni byiza gushigikira umuntu ukoze ikintu ciza. Rushika n'umwana wacu turamuzi twese, cyane cyane akaba umwana w'umuyumbi. Uyu mwana kagitangira kakiri gato cyane, ubu yabaye umugabo yabarashatse. Si umugore wawe ari none gito muticaranye, abaga yicaye imbere tukanamumenya nje sinamuzi. Noneho baramuzana cyangwa mumureke atadutinza, mumwicaze narangije kubwiriza. Noneho niyo mpamvu twaje no gushikira mwene data kugira ngo Imana imugirire neza mu bikorwa by'umurimo wa akora. Tugomba kubishigikira kandi tukamusabira umugisha, tumurambureho ibiganza tumusabira umugisha mu izina rya Yesu. Imana ikugirire neza mu bikorwa ukora. Amen. Uko ibi biganza hari abantu batazi igikorwa, ibiganza tuba turamburiye ku muntu gutya, keretse umugabo gito niwe udakwiriye kurambura ibiganza ku muntu, kuko uzi bimuramburaho gutya amapepa akamayuruka kuri we. Ariko umugabo udafite umushiha, Bibiliya ni kwizivuga ngo abagabo badafite umushiha ngo bajye bazamura amaboko bayatunze mu ijuru. Abagabo rero badafite umushiha ni muyamurambureho. Amen. Hanyuma rero tujye kugarura isanduku y'Imana yacu muri twe. Duimana icubahiro, asifiwe. Muraho? Ariko ko musa n'abantu badatarama, ko musa n'abantu kera ko murasa kera n'abantu batotarama, mufite amayeri. Tuje kugarura isanduku y'Imana yacu muri twe, ngo kuko tutayitayeho ku ngoma ya Sawuli. Ngiye kubashishikariza abantu bose bari mu nsengero, ari abakuru ari abatoya, ari abasaza, ari abafite imirimo y'aburirimbyi, ari abavuga butumwa, ari abapasiteri. Tugomba kugira ishaka ryo kuzana Imana yacu muri twe. Ngico ikiza gituma wongererwa amavuta mu rusengero cyangwa se mu bukristo. Ngico ikiza gituma Imana iguha amasezerano. Ngico ikiza gituma Imana izina ryawe irizamura ikarigira nk'izina ry'abakomeye bo mu isi. Ni igihe ugize ishaka mu bikorwa byose ukora, niba ari ugucuranga, niba ari ukubwiriza, niba ari ukuyobora, niba ari kugira gute, niba ari umurimo w'ururimbyi, ni ukugira ishaka ryo kurwanira kuzana Imana mu bantu. None Satani iyija kukwica neza, Satani yija kukwica, mwumve, Satani yija kukwica, izi kwereka ko ari wewe ugomba kuza mu bantu. Kuko mpaye mbwiriza, Satani kandeve mwamara bakanyegereza mukankomera amashi, kurya uzaba mutibuka biha biboneka. Kandi ico nico kimaze abantu, mukomera abantu amashi, mukomere runaka amashi, mukomere pastor amashi, bishop ari inje mukomera amashi. Kurya muzamu ya mukomera kera tibutse akamutibuka guke. Haleluya. Korari maze kuririmba nigire gute? Ni muyikomera amashi. Korari muyikomeye amashi. Ico nico kintu Imana yanga kumuntu agaragara. Imana izikunda ngo yigaragara, irikunda. Imana naratangaye yikunda ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru ngo avuge ko umuntu wese amuruta, amenye ko ari we mutoya mu bandi. Mwumve namwe formule uku nkama mvuga ngo nije mutoya hano, nije we uri hasi, ngo ico nico cotuma nkuru. Ariko iyo nisumbuye nkagira nk'utunota tubiri mukankomera amashi, kurya kera ngo mbanitse. Ngici kintu Dawudi yarushaga abandi bantu bose, yagiraga ibintu birindwi bimuranga.
mu bintu byamuhesheje amanota ni uguca bugufi kurusha abandi bantu bose. Niyo mpamvu umunsi umwe yari ko asangirana ba Mifobosheti kandi arakamuga bene ka kantu kakamuga akaza ya masaka amubwira ngo tuza dusangira nawe ku meza. None mu kintu gikomeye kindi cya kabiri Dawudi Imana yamukundiraga nuko yagize ishaka mu buzima bwiwe mu myaka 40 yose yayoboye Israheli. Mwumve Dawudi ni yarayoboye, ayobora mu mwuka, ayobora no muri administration. Ariko ikintu cyatumye Dawudi agira amanota, izina ryiwe ritazanibagirana, rituma Imana imuha n'amasezerano, bituma n'ubu muri Israheli igituro ca Dawudi nico cyonyine gicunzwe, nico kiza gicungwa n'abasirikare. Igituro ca Ibrahimu ntigicunze, ariko ica Dawudi kirarinzwe. Imana ibwira Dawudi ngo itara ryawe ngo turizazima. Zamuri manishura. Asifiwe. Nukubera iki kindi cya kabiri nuko Dawudi yagize ishaka ryo kuzana Imana yabo muri bo. Byagenze gute? Aha tuvuze ngo isanduku ry'amasezerano yaravuze ngo tuje kugarura Imana yacu muri twebwe. Dawudi ico gihe cyose isanduku ry'Imana ryari rimaze imyaka hafi 20 ngira ngo ni 20. Imana itari muri bo, Imana yari yaranyazwe. Mvuge hagatoye ku isanduku ry'Imana. Isanduku ry'isezerano ryarepresentaga Imana mu gihe cyakera mu isezerano rya kera. Hanyuma rero nako ryarepresentaga Yesu Kristo. Hanyuma mu ihema ry'ibonaniro Imana ibwira Mose, yaramubwiye ngo munyubakire ubuturo, hanyuma hera muhashira isanduku ry'amasezerano, Ark of Covenant. Iryo sanduku ry'amasezerano ryari rimeze gutya. Ryari ririmo ibintu bitatu by'ibihamya. Ryari ririmo manu, ryari ririmo inkoni ya Aroni yameze, ryari ririmo kandi ibisate bibiri byanditseho iki amategeko, kandi ibyo byose byasobanuraga Yesu. Hanyuma kandi rikagira n'abakerubi babiri, umwe ameze gutya undi ari hari yameze gutya. Abo bakerubi bombi barepresentaga, umwe representaga Imana, undi akarepresenta Mwuka Wera. Isanduku ryo ryarepresentaga Yesu Kristo. Ngo amara Imana ibwira Mose, iramubwira ngo isanduku ry'amasezerano niryo rizobashorera kabajyana iriya mugiye kujikana. Ngo amare Mose rero usere ngo ryaje guhaguruka n'igicu kigiye guhaguruka, ngo Mose akavuga ngo Uwiteka we ngo hagurukana natwe, ngo yika hasi ku gicu carikaga, ngo cika n'isanduku ry'Imana naryo bari baritwara, ngo akavuga ngo Uwiteka we ngo urubuturo bwacu. Iryo sanduku ry'Imana kuva kuri Mose irabashorera bajyana kugeza Mose avuyeho ryabambukije, kandi Yoshua niwe waje kugira gute kumenya formule yaryo. Niryo ryariko ricamwo Yorodani, niryo ryatumye Yeriko isenyuka. Hanyuma riza kuba ahantu hitwa igihe c'abacamanza, ahantu hitwa Ishilo. Ishilo Imana yari yarahubatse neza biteye ubwoba, bitangaje, bihebuje hari muri Edikota hakomeye. Ngo hamara Ishilo rero Eri n'abana biwe ikibazo bagize, Eri abana biwe batangira gukorera ibyaha mu rusengero aho isanduku ry'Imana riri. Levor l'endroche en gloria en cromesh en preya safroya la bremele creze le glor ma sambre entreya. Angugora kurushundura mbaraga z'Imana akomana Israheli we. Zamura amaboko. Isezerano ryawe gakomeje kuribamo twe n'abasogokuru n'abasogokuruza. Isezerano ryawe gakomeje kuribamo twe n'abasogokuru n'abasogokuruza. Amen. Isanduku ry'Imana ryari ahantu hitwa Ishilo, ari ryo sanduku representa Yesu Kristo, ari we uzaza kuza igihe kimwe. Ngo bamare kuri Eri isanduku ry'Imana, abana ba Eri batangira gukora ibyaha. Ijambo rya mbere bagaza batamba ibitambo, cyangwa se abaje gutamba ibitambo bakagira ibitambo bakabyica nabi, bakaza bajabura n'inyama iriya hirya, bifite ibisobanuro byinshi. Ndetse batangira no kuza bacira imanza abanyesiraheli bitaragera iriya hirya, ndetse batangira no kuza bakora ibyaha bagasambanira hariya hafi aho ngaha ari abana b'abatambyi. Ngo amare rero Imana irarakara, iravuga ngo ibi ngibi sinobyihanganira. Bibiliya muri Zaburi izivuga ngo nubwo Ishilo ngo hari heza gute, ngo ariko ngo Imana yarahasenye. Imana irahasenyura. Mureke mbabwire rero,
tugomba kuba mu rusengero tukagira ishaka ryo kuzana imana yacu muri twe. Ikintu kizacirukana imana mu bantu ni ibyaha, kandi ibyaha iyo biriko byitugatuga mu rusengero urupfu ruba ariko rwitugatuga. Ngo amare rero isanduku ry'Imana bukeye riranyagwa riragenda, kandi kunyagwa ku isanduku ry'Imana, kunyagwa ku isanduku ry'Imana ntabwo ryanyazwe ngo riragiye nuko nguko, ahubwo ahafuye n'ishiro. Isanduku ry'Imana riza rinyagwa, Yesu ntazanyagwa, ahubwo riza rigenda rikaje gukora imirimo ahandi. Baba barijanye abafilisiteri gerishidodi, ngo rigerishidodi ritangira gukora akazi, bariraza hamwe na Dagoni gira gute ibiratsinzwe. Ngo barangize rero barangije batera n'ibishute n'ibindi, bararijana barigeza kwa Abinadabu iriya ku rugabano neza rwa Isiraheli n'abafilisitiya. Hanyuma rero Sawuli imyaka yose yayoboye, ngeza kuri finali. Sawuli imyaka yayoboye imyaka 20, ntiyigeze atekereza kugarura isanduku y'Imana yabo muri bo. Umva mbabwire, turi mu gukora ibitaramo, ariko muri twebwe ntidufite ishaka rimwe na rimwe ryo kuzana imana yacu mu bantu. Imana wamenye ubundi Imana wamenye ugomba kugira ishaka ryo kuyizana mu bantu. Abantu bakureba bakakubona mu iyo mana, kandi abantu bakuvuga. Bibiliya izivuga ngo abantu bajye bavuga ko turi abakozi ba Kristo, ndetse turinde ibisonga byeguru rw'Imana. Ariko abantu rimwe na rimwe iyo bakureje baza bakubonamo ikindi, kandi ico abantu bakubonamo ni curico. Asifiwe. Rero turi mu bintu, ndavuga muri rusange n'isi yose. Ubu Kristo bwarajagaraye, kandi bwajagarajwe n'iki? Bibiliya iravuga ngo nimugire ishaka ryo gukora ibyiza, ngo ninde uzabagirira nabi. Imana izikunda ngo nubu mu Kristo ugira ishaka ryo kuzana imana abantu bayibone, kuko utarazana imana ngo abantu bayibone ni ukuvuga ngo wowe urashaka kuboneka, kandi kuboneka kwawe Imana ibibuze. Iyo ubonetse Imana ibibuze, ariko iyo ubonetse Imana ibonetse nico gizi kuzamurika kugira umudugudu wo hejuru. Ngo amare Sawuli rero, niyo mpamvu tugomba gukora ibikorwa n'ibi dukora uyu munsi, tugashaka ko Imana igaragara, tugashaka kuzana imana mu bantu. Abantu ntimurebe rushika, ntimurebe nanje, ntimurebe n'abapastori, ntimurebe n'abandi. Twese iki gitaramo turashaka ko Imana igaragara. Abantu bose baza gutarama hano bavuge ngo nukuri Imana ni Imana. Imana turayibonye. Turashaka ko isanduku y'Imana yongera kandi kugaruka mu bantu, cyangwa Yesu Kristo yongera kugaruka mu bantu. Ngo amare Dawudi rero agira gute? Dawudi amaze kwima aricara, aratekereza, arareba, asubira mu mateka, ariga, basoma ibitabo. Ngo amare Dawudi aravuga ngo ese ni gute twokwicara gutya isanduku y'Imana itaragarutse? Ngo amare akoresha iyo nama y'uwo munsi, aravuga ngo tuje kugarurira isanduku y'Imana yacu muri twe, ngo kuko tutayitaye ku ngoma yande ya Sawuli. Mwumva iyo nama, ngo amare kuyikoresha gutya. Nico gihe abakristo bose cyangwa abaturage bose ba Isiraheli ngo rimwe ngo bamavuga ngo iyo nama turayemeye, ngo tuje kugarurira isanduku y'Imana ize muri twe, isanduku y'amasezerano, kuko bari bagize iminsi nta mana ibarimwo. Iyo nta mana iri mu bantu, umugabo umwe yaravuze ngo inka zimaze kunyagwa ziwe, ico geza ritaranyagwa nyinshi, yamavuga ngo kuturaye, ngo akazahamagara abahungu biwe akazababwira ngo kuturaye ntanka, ngo kuturaye niho zari zikinyagwa, izindi zari zitaranyagwa. Yamavuga ngo turaye ntanka. Mureke mbabwira abantu bari mu kurara mu mazu bakarara nta mana bafite. Ikintu gikomeye kibaho gikomeye kwisi ni ukwirirana Imana ukayirarana ukayigendana. Ikintu gitangaje ni ukwirirana Imana ukayirarana ukagira icumwe ruri umukristo uri kumwe na Yesu. Yesu ari muri wewe. Muri ibyo yaravuze ngo nduwiwe nawe nuwaje, ngo aranzi naje ndamuzi. Kubimenya nibwo buzima. Mureke mbabwire asifiwe. Hello. Ni ukuvuga ngo Imana asifiwe. Lobe lebele bole bwenge bwenge bwasamwaga bwenge bwenge. Hello bimoke tambali yaso. Imana buriya Bibiliya ibamwe ibintu bikomeye. Hari umugabo umwe wabwirije abantu umunsi umwe, twari mu kiriyo
ngo amara arabwiriza yamavuga amateka yose y'Abanyasiraheli twari nko mukiriyo mwumve uwo mugabo ndanamuzi cyane ngo amara yamabwiriza ngo amara kubwiriza amaze kwikavuza amateka yamavuga amateka yamavuga n'ibisekuruza yamageragere kuri Dawudi yamavuga bamusimbuye bose abaruherekane rwose rw'abami ba Dawudi bose bagiye bamusimbura ageza neza kuri Sedekiya ngo amara yerko avuga nyina abantu bose bamera gutya usarire ngo aje kwika twari twisharanye ku ruhande aho ngaho ngo yike gutya abantu bamamukomera amashi ngo bamukomera amashi ngo amara avuga ijambo ntiyarivuze ahagaze ariko yavugiye hariya ngo amara yamavuga ngo ndabanyokeje namavuga ngo uyu mugabo ibintu avuze uyu urabanyokeje niyo mpamvu abantu bari mu gukora ibikorwa mu rusengero imikutano ikaba abantu bakarema ibintu bamara bagashaka kugaragara ntibashake ko Imana ari igaragara ntibashake ko kuzana Imana mu bantu ahubwo bagashaka kugaragara niyo mpamvu mubona abantu baremereye ubu abantu bose bararemereye umuntu wese akeneye ko bamukomera amashi umuntu wese akeneye kuba runaka umuntu wese kandi iyo bikeneye kuba runaka ntibiza biba ahubwo ikiza gituma biba ni uguca bugufi wamenya kuko zikiba twiriza uvuga ngo numara gukora umurimo w'Imana ngo ujye uvuga yuko ukoze w'imbura mu bara ati muremeye ko tujya kugarura isanduku y'Imana bose bamagira bate bebelebe kesa bose bamavuga ngo tugende kugarura isanduku y'Imana mbonye filime yabaye umunsi bavuze ngo baje kugarura Imana yabo muri bo ariko uko twocura Imana gutya gigitaramo cyo tuma ducura Imana tukayitahana zamuri Imana asifiwe uko twocura Imana gutya uko twoyicura iwacu mu gitaramo cyarushika wenda abantu babe baza bakavuga ngo n'umwana niki ariko mwitegure turatahana Imana zamuri Imana asifiwe ngo mara kwemera iyo nama bose ndashoje zamuri Imana asifiwe ukumuremera ko Imana twayitahana none asifiwe tome la semelenge ngo bari gukora iyo nama asifiwe ese waje bangunyegera ngo bari gukora iyo nama abantu banyegera abantu babanguse ariko pana babandi bibina abantu banyegera mwenga banyegera abantu babanguse mu nyegera zamuri Imana shubahiro asifiwe inama iruzuye tugiye kugarura Imana yacu hehe muri twebwe sanduku y'amasezerano ngo bamare bagiye kugira gute bagiye kuyizana tugende turishima ndababwira aho twishima kuko baragiye urwo rugendo Dawudi araferinga muzi cyatumye aferinga nuko yasize umutambyi yaragiye yamagenda gusa n'amaboko gusa ibyishimo biramwishe ariko ntiyari yasize abaririmbyi ngo yari yatwaye abaririmbyi ariko aragenda nyina atwara abaturage bemeje bose bagiye kugarura Imana ngo baragenda ngo bamare kugerayo gutya ngo bamare gushikayo kubera ko batari bafite umutambyi ngo bagire ngo barakora ku isanduku gutya sinzi ukundi yatsikiye gutya inka zitsikiye gutya uza yamagira ate yamaje kuriramira ngo aje kuriramira ryamari mukubita agwaho Dawudi yamavuga ngo none isanduku ry'Imana riratumaze uburakaririzanye riratumaze Dawudi uwo munsi niko bibiri zivuga ngo niwo munsi yagize ubwoba mu buzima bwe yamataha ngo amare gutaha isanduku ry'Imana bamba barijana kwande barijana ku muntu ucoceye ari wo Obededom ngo bamare kurishitsayo isanduku ry'Imana rigirira neza Obededom ngo rimare kumugirira neza Dawudi bamubwiye amakuru ati Obededom mu mezi 3 kera yarazamutse ageziriye Dawudi yamavuga ngo noneho nimuhoje tuje kurizana noneho rize muri Edikota ahangaha rero nako Dawudi alagagira Ariko nini nao kutamba ili mukange kamugaya
ni kwa nini nao kutamba ibimwemwe n'ubusime bitaga muziki yabareke kutamba. noneho Dawudi ngo amaze kurizana ngo abona riraserutse nka hariya. noneho ngo Dawudi ngo aribwira ngo aravuga ngo isanduku ry'Imana ni gutera itashe iwanje mu rurembo rwanje bwite muri kapitali. uko isanduku ry'Imana iratashe, Imana itashe iwacu, akira Imana mu izina rya Yesu. Amen. maze Dawudi rero ngo ivyo byishimo ngo bituma ataraka usarira tumwenda arakomeza ariruka. hari igitabo kimwe nasomye ca commentaire ngo Dawudi yirukanse ikilometre cyose, yirukanse yataye umwitero, ariko yiruka gusa. nico gihe umugore we yagize gute, yamurebye aramugaya. iwe ibyishimo byamwishe ngo Imana yaje iwa. nta kindi kintu kiza kidutera ibyishimo mu buzima bwacu nuko Imana yacu iri muri twebwe. reka mbabwire, Amen. haleluya. ibyishimo umuririmbyi yaravuze ngo Yesu ni furaha yangu amejaa pendo kweli. ibyishimo tugira mu nzu y'Imana titubishingiye ku mafaranga no ku bindi. ibyishimo by'Imana tubishingiye ku Mana iri muri twebwe. iyi Imana ikurimo nico gihuza uririmba, nico gihuza ubyina, nico gihuza uta. iyi Imana itakurimo nta mpamvu yo gutamba inanga yawe ibimanitse. hanyuma rero Dawudi rero ngo isanduku y'Imana ngo ibiratibutse, itibutse hehe? itibutse muri Edikota. amaze ngo habaho kubyina guteye ubwoba kuko Imana itashe mu rurembo. reka tubyine umunota umwe kubera kuko igihe kigeze cuko isanduku y'Imana cyangwa isanduku y'amasezerano ari we Yesu Kristo wari warahanuwe kuva kera ritashe mu buzima bwacu. niyo mpamvu Petero yavuze ngo nyamara twebwe ngo dufite ijambo ryahanuwe ngo rirushaho gukomera, ngo muzaba mugize neza nimuryitaho, ngo kandi ngo rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze ahacuze umwijima, ngo kandi ngo rimeze ngo nk'inyenyeri kiki rimeze nk'iki k'inyenyeri yo mu ruturutu izagira gute, izabadadura mu mitima ya. iki gitaramo rero Yesu Kristo agaragare, Yesu Kristo tumuzane, Yesu Kristo aboneke. iki gitaramo ntiyagira uboneka. Amen. ari umuntu umwe wigeze mpamagara igihe kimwe aravuga ngo ko ndumva nsinzi. usindishijwe niki kandi tutari kumwe ari kuri? arambwira ngo yumvise kuko ngo tugomba kwambura abantu bose bihaye icubahiro, ngo icubahiro ngo tugisubize nyiracu, ngo naho twebwe ngo tuje duce bugufi. arambwira ngo n'abakizamuwe ngo bazamutse hejuru barizamura bagira babigice ati tubasubize hasi. noneho arambwira ngo aho uhagaze ngo wamuguma gusa ngo ugume gusa uzamura icubahiro cy'Imana. nanje namansohoka kuri telefone kaza guma gusa nkagira gutya kandi kazavuga ngo abacihaye bose nibamanuke mu izina ryande rya Yesu. maze ngo Dawudi aca bugufi zamura Imana icubahiro cyane. Yesu ahimbazwe. Amen. muri iki gitaramo rero ntihagaragara umuntu n'umwe, turabamanuye mu izina ryande rya Yesu. Yesu agire gute? Yesu atumbagire azamuka ashirwe hejuru. niko Yohana yavuze. Yohana yaravuze ngo uwo nguwo ngo akwiriye guhabwa ikuzo, ngo naho nje ngacishwa bugufi. si l'homme est semblable et ça comme la ensemble chambre enfer. twambuye abantu bose biheje icubahiro. Yesu Kristo agaragara mu materaniro, icubahiro cy'Imana kizamuke. tuzamuye Imana, tuzamuye Yesu Kristo, mwuka wera nazamuke. ndimubona zamuri Imana icubahiro. asifiwe. numvise ko bimanutse kandi ngiye kubyina iminota yanje niba ari 3 niyo n'ubundi ndakeresha. ngiye kubyina iminota 3 ukunje wiyo maze kubyina nzanjya. none wohesha perezida icubahiro, perezida kareka kuguhemba. nabonye umuhungu umwe yarabyinye gutya umunsi hari habaye perezida yari yaje abyinira gusa inani akora ibintu
uwo muhungu perezida yamavuga ngo ariko nguriya muhungu nindi kandi yari umwarimu wo kuri segonderi ariko uwo munsi yari yasaze ngo amare perezida yamavuga ngo ari kuriya uriya mwana nindi uriya muhungu nindi bamamubwira ngo numu arigisha ari mwarimu yamavuga ati muzo murebera ikintu si wo wamyuba meya buriya l'effort buriya iyo duhesheje Imana icubahiro kuriya zamuri Imana icubahiro none uzuza mu materano uje kugira gute kugira ngo ugashira amavuta timuri mukona abagabo bashize amavuta muzamubwira ngo bayamazwe niki bayamazwe no gusana bo ntugase nawe ugomba gusana uko Imana ishaka kubera iki muza musanama ukamusa n'umusinzira ukamusa n'umusita umuntu akamusa n'umusita kandi akamba bigendera aho amavuta akabarashize asifiwe buriya nuko ibintu byose nizo tubivuga mu rusengero nizo tubivuga jewe Imana yarambwiye ngo nubyina kandi kubyina ni ikintu gitoya cyane ndetse n'abagabo benshi basuzuguye ndimuzi ko babisuzuguye cyane kuvuga ngo ariko ngo Igisirimba nico kintu gisuzuguritse abantu kabareba cyagiye hasi nuko atazi ibanga rikirimo ariko ubikora uhesha Imana iki wabwiriza ukabwiriza uhesha Imana iki wacuranga ukabwiriza ucuranga uhesha Imana iki waba muri korari uhesha Imana icubahiro nico kizana Imana mu bantu wamara Imana ikaguha amanota Yesu ahimbazwe gutangira ubuhamya muri bene wanyu biza bigora ariko umunsi umwe tuzobutangira Nigeria n'ahandi bazokizwa abantu bankubwira ntambesha bankubwira nbe gutamba